Fura ni tangane, ngone ya lewa mona tiko wakandua evale. Erandu si makiau, karavosa muritaka nongumbula sasana. Dolai biyahu, dolai biyahu. Efijiana, you're a rocking mana. 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 Auna dimbi, auna balataka. Auna dimbi, auna balataka. Efijiana, you're a rocking mana. 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 Auna dimbi, auna balataka. Auna dimbi, auna balataka. I just wanna tell it to you, girl, you got it. Take over the world and you got that flag too. Got that fire, got that mana, yeah, it's in your mood. Get up, y'all know what it is. It's your time to shine, touch down like this. Efijiana, you're a rocking mana. Rocking mana. Efijiana, you're a rocking mana. Efijiana, you're a rocking mana. Auna dimbi, auna balataka. Auna dimbi, auna balataka. Efijiana, you're a rocking mana. 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 Auna dimbi. Totoka wakaoti. Vinaka wakalevu, vikimni kevina, sema chukumana kavina kanikua. Thank you so much for coming to this Talano session. And kami nakadisini kuwa siku moniti na ikaono ni September ronondolu karusaulu kandua. Vinaka balevu na nomuniado maini kuwa and nonda may vital no tiko na ulutanga tiko ni talendi. And lima na kaloko na kavinikua and the warong tiko be semoni watalevu. The maro takasar na nona ngole may naturangan ni Mavana and tikino molevu and sanolau. Ka may talo ti ko na no na talendi ni lang sere kay na wala sere na singa warwingo ni kachin kando ni singa ni bulo September and nakakatikin na non to lang sere kay na kumuni labu era na kanda milaw na Law Islands concert and live ti ko na lakati ko yan na ibola mat
ne vike muni keve na veo kane na sano lau muni ngole mai muni vito koni en nonroto kumuni lavo na sano lau sol tal tunga na visureti vike keta ngana tin katolu na biasana en biasai bura-bura ni siama mai ia le sano lau ni kuan sano barungan desa ribono leo vertona vekata tona tovata sa nono tombongi bekna tovata na mbongi ni kuan Inaka valeu Sara. Oni Sara ngata juga ya na sere Fijiana. Sando na sere rongo binakandina. Mbongi ni kuwa na roto kambe kan nanguna ndombe kan nda langa tersera. Mbongi ni kuwa mbongi ni kolombeka. Iya ni kuwa satu sartu kango na turanga kwa bola kalangato na sere na Fijiana na rocking mana. Isa bulan binaka Timothy. Ula rake ni vambula mata me vikeman ni bulu naka Dr. T ni bulu nasaka naka sabe naka vale usara na nomu vakandoni mai na nongo visureti mongole mai na signi kondo na kanongo talita kana rongo na serea endo e vakota me via una mateni video keni karua ngai kona sere na dua bata sa rongo binakan dini biau nanto monreto na ngwan lalai kortolanga seretiko da vendrak sana lalongo au rewind taka baka vida wir na kortolanga seretiko wonderful, well done and congratulations well done na wale saka o mani kera sarkina ke roma de nova madal tiki ke muni vikema bala tele bratarchiko o dema na turango who is Timothy Uladake vamos dar tiki muni mada vikeman naka na wale wa Dr. T na dago no Timothy Nova Uladake au ngone sakani bono lewu madwata au ngone madwata bono lewu na nungu koro o dauchimena koro o nasanga ke oni kele bono lewu na uluni bono lewu tundo bono lewu dele koro ani to koro chinga na mbuto ni uluni bono lewu o dele koro na tikitiko na tu koro na no nasanga iyo na ni tu matu vale ki tu tiko na koro ndoni tu koro bangalala koro le tongango bono ai kor lele sara va tonga na ni tu matani vale na ni tu koro nandondo tambua matuata na sangango va tonga kitu na ni tu ta na tome kitu tara vana vale sa ni tu tiku sara na matu vale ngo na Uladake kachikina na ortona tadi tame kitu le vachung na vale mena vana vale bunuai itu me der tonga que no son manengo so sarachiva besa buru todo ko be matagal talental nga chikine rasando ingara bitu na besa biti yana apono udap chume que no corro na corne au vasu tipo itaviuni bunuai au vasu itaviuni ortona na motu vale na Taylor family ngo ona tinangu o Margaret Taylor zaptume na motu vale na Taylor ortona na no kamer na maram ni loma na tinangu na Taylor family mai kadu estate taviuni sakwa sakabu nuai na toka isa bakambula sarchugoi nasanga vikimni nasema chukumai bambula tarchugai kadu metaviuni au klani bungar barong cuma nang bongi binakan di kuah klani oni maro tak cukup di cukup na talendi talent yang oleh ngamen nanti na korlele au klai Timothy na nomo sa pamadal tak maya na uli ni bono antelekor sa bolak sar motukuna na uli bono der tondo e buru-bura isa na vale unai saron yu rasrenda Rong binaka toka binaka valeu no mutukun tok me ai vanga na vale toka vato ngana nitu mateni vale na korondondo tambua madwata ngo nasanga ne korbanga lala yo bunu ai na kurumbuita ka toka na lewuni talent dia sa ngol me bana vato ngana na vale lengo kitsa te se wichir na tadingur na nganengur na tamangur na erna bekangur sa tu na bese buru todo ko sambo garavita tokin mena koronton do tambua na sanga madwata
na estate tabiuni bertona motuwal na tela tabiun tala nak. Sa wana now. Totokan din o clan ni ko kaya nandar na vital na takat ko na talent na talent din ni wala ser na talent din lang seria. Simberma din daro vital na takan na talent di. O na binakatanga kaya dito ko nga may na kurbuli tak man di ko bulikin. May na numuse daro buli lai, may daw sar na num sa amin kas ni bulitungo. Naka unuai na awasu di tabiuni na nito ta turni ovisa angwala ni bata kay tabiuni may stabi storna maramna tinangu kitu sudu to kino kitu letul na bitadini may tabiuni balatani data kwa wiso na nito ta liu na anonra lesi na ovisa na nguna may tabiuni 1978 o may sutokin na kerto na tadingu kitu tosara ni isab may toki kina batata ko ni tuta sutal kine ruana tadingu kitu may isab kitu mwale sara ni senganga ngo sa tosingo bunuai may isab ya kitu sali secondary school talen kina isab secondary may tabiuni kitu hulke na nangar central school to sen sabu batali dagda ko nito ta sabu police station ito buli na Roy District School le to sen bale kamera Bartia School ngona waikama sabu le lande sera en sabu secondary school mani lesi saro nito ta lambasa isangaga ni ususiau kito le buli bale isangaga dinanito buli ba bitadini embalatani ndau ni andau lesi wa soma ona tuta na dagda wa ovisa ena mani kitu mole kitu me temu interview ni sabu sanganga lambasa sa ni tu muda tu me bo bunoi kitu sama tomi kitu vida na kama na vina na ni tu ngots me ba vuli na liu na vemu takali vosa na vosa interview ni na vosa sabu la sanganga sali vosa me ba sanganga tu mai sona ito ni nondo vosa relaxare ni sabu lambasa sara de ovisa sara tu bata ke lambasa ni tuta samber sar ni kitu ngol me suwa kitu ngol sa me su ultimate sabu secondary Holy Family Secondary School lambasa mai votio to kina pomono ngol sar me ki suwa na nitu ngol ba matu vale may buli saren na FIT na ngone ndona kala songo unuai marungunoi na tamang gua sanga ko kereo mo may buli suwa may buli na business management enroll tike usar mo le business and management ngo na foundation studies ngone sa tachina na buli USP ndona to branch le atu rewai na ndakuni railway police station na ndona to kito may buli to kina osangi mado tulungan nang buli ka bunuai o sabe que la sarangayol bunia longo todo ko sanga ni nongu passion de sing nongu passion na business que una va turin business na business ko na ndabunga singkala na nituta ngoa may dumro ke usar bali kina na turanga tamam na singkala na nongu sa lingwali ko buli auli tarat na mena nunggu auli wasuka mena nunggu buli may USP may wasuka na nunggu buli sangke may sasanga chungo mo le buli may dursar na National Youth Band ko maramudumay National Youth Band ko endo na program with the waktu na Ministry of Youth and Sports se dili tungang ko na nguna ndor ko sa kingo na youth band nangone ngo na embaki 1999 and dona safety net ngo na ngona kitu warutato na matentu me kimamimbo dingo mikina o kimamingone kimamsing ni ochimani me form 6 me kimangole na form 7 that gap level before going into uni and those euro weekend na nanonda strength chico na arts io so na programma na Fiji National Youth Band mo kanga mo
tonga bale na baltan kori buli ngo ngo na korni buli sambo varote ke wina kesaranga enanguna ya o mai buli ya ni watang in brass instruments buli langa ser tala kina usang gitara kina bandu na trombone mo buli dana kena mo tarabanda na biukila sandra kali be mo molto ngamelambasa yo bunway en total na tikino be wase ambal tanan nitungol ngol mai na influence me ver na nungku friends begitu kitu ando langser wat mai lambasa ngo entana matu vale na vesikula orto chuna salvation ami nangune ai lambasa lalu na tangan yang kasih puasa vesikula kero sa tal tunggu tu memeri na turango tal chuna salvation ami sa wang tu wal tal chuma ka anche indo tu no kai tim como tu main music matin du langsere io non mi toglie mu langsere io alla di liu qua me li tiku mena youth band satura willo mo kona nungu tokani ko satura tu liu ni youth band sange sanga qua me uduren io orto sate ku butu orto nungu lala orto sate ku butu na buli eu ngento na bata o klani social media kalu endo labna kalu endo na katumba mungi turki na ngone o sa lutu mai o singi voucher no Google mai USB o sa tarater mena withdraw tamana no form salan di sara ni endo tantal na katumba I'm not too sure how it happened yo angi onge duro ke no klanga o bali situngai vena tamanda there na sul this opportunity that was given to me nanguna through this friend of mine but no to kaningo posa biskula kiro samani Hollandia ni kira na youth band onge intana kore da bunwa ye nungo to kana youth band ngo na bunwa marokina na longu marokina longu molta na kake da obe buli da nanguna au singni anake kake da obe buli da nanguna orto solieti orto era offer tagati and a Fiji National Youth Band in 1999 so they answered all the passion and the things that I needed and amuna tolo sara kina nanungu vuli tarani ngiri o kalu kitu kalungata na bulanguna kero sine chuwa lebe o Simeone Rova ando ngiri kekele lebe chuna ngongo kitu lava te kechumengo at youth band Simeone Rova sotal na ya lele usara era tewe utala mai bena youth band na kam matalota kini nanguna na elevo na matentu asa rede chuni elevo na scholarships ando soli ver na vuni why all the other fields you're with the arts esanga sutia nanguna sendo sultan chunga kina na FAB scholarship unoi na FAB scholarship kito mani apply sarani kina mai sama sarani kina na vuli mai na youth band go unoi mai raus tak saraki na sona scholarship na vamatentu na FAB scholarship through music mas somos sana matentu na ni memivuli and FIT sangkain dola saranga kina na FIT nguna na empaki tinkadiwa disumkadiwa towards the year 2000 sangkai tegu kina bagando na program ni diploma in music nangona bunwai setigo kina nangas ni buli me pakai Mrs. Margaret Sotutu the late Ethel Naidu o Master Meli Tunggota klase chungango Master Meli Tunggota Master Laivi Koso. These are some prominent teachers who are say chico nanguna kitu kalunga tasaranga kitu nanguna kitu ngitu kina make mami software nangestibuli with high caliber bakayurto nangesmu sangita butu chungo sangito suya ta kisarakin orto na tangeting dinini to buli kaya na sasangani buli giring-giri nakena buli dan giring-giri buli tanana nakena writing music and composing music na kena ve sambolo so so me unwai to sar mai na bulingo leoti mai FNU mai na youth band mai bulot ni youth band mai voti telanga na bule na diploma in music FIT na ngona
Au sange mai wara tunggu mai taribang kesni wuli au sange duru na namanya na muling kesni wuli en nandongo secondary school. Boy undu point tali weekendo. Ndona kana nungu maruta kana postinga na kana sube muling kesni musare undu point. Nandongo secondary school. Mata ini angko na year 2000. Ngona ni kungo unwa ni na kurumbu mi mamarata na seda tu ni kuya kitu na tume dake sang sarindona ya balilai kitu satawa. Bula dua wata tunga okenda bakirna rebulangir na lakmai sang sarni tariki memi balilai ya. Ya oti mai na nandong secondary school au sasanga mongwal mai suba. Mai toseta la nungu vuli. Tose mai nungu vuli suba. Mai vuli tale faiti mai voti na nungu vuli. Sangi sama sarene na Veuto Primary School. Awali kera taka na Ministry of Education orto kana kamu tua watu mandanga bala Veuto. Merto nge wangara ndo na korni vuli meu mbiukin Kona nungu na kena kamida wala ngani bunuai kena kamida wala ni ngesti bule na Veuto Primary School au yang baki vasar nga Veuto. Sa kamida sarala kena chibi na nungu ngesti kina. Kita na wawa pala, wanembai. Wana yang baki hindi na todo ko. I think passion and then kan nisa dito mo passion. When you're driven through passion, you'll know better. The time is not of essence. Kake de la tu ya sa marota ka tuna ka ka ba. Yo sa utia utmena buli mai 2004 sa sangan sa ramatini kela bunai nangone was training go tamai abunon rendre sara na nitu bula da me va vitadini va matuvale ndona kana nitu sasanga mai na nitu tamatando daka tu sasanga so na nindu relation na korro sandu rai tungana kai altui na korro sanga sangu daka pakukua sandu nona advice tungo na nitu ngasi daka pakukua sa kwesara na nito kanimbul tu kim sasanga to na kakere mi kim sanga kire na nambula mai Veuto Primary School noi ia sar na tosungo le au sasanga sar mo bit na nung application but no se war ke to chi na Ministry of Education me bicheu na kornibuli goisua osamani ngole verna kornibuli andu do ke ngoisu ole manually ko sarana nungu kwalni kerkere mo apply verna principles ele ya sabe biu sabe ni na 2004 na nungu kwal kerkere ISS International School suwa utin do namba ki ngogu ni sa utin do namba ki sange ngole menangiri ngole 2004 biu ne bola 2005 April 2005 sa omeningire kimni timodul dake en interview ni na position ni music teacher ngole ni bunuai ndona kana nungu rere mutani ngole ni mutani kona kornibuli ni ndakela lewe international school suwa korbuli ndona kana nungu rere to na ngole ni sange kitulin dambe to ka nungu reiwa bu ke reder chuna kituna ngol kedan kituli interview Ilo mango kan na sang ayo na singran yo rata na kango balat nir ke na laure der tungo sarambo experience rabia nge sengwa au sengwa ne satu kan 2005 back then yo and I was singing singamatiko nanguna ana Kornibuli International School suba erto wangaratiko endo nangas nibuli me ngasnibuli ngone young dynamic and someone dynamic and someone who's had an experience and what kerna one balata ni wa ngasni buli to may international Veuto Primary School na tamani Kornibuli leo it's almost a very big role and then a very big role may Veuto Primary School and don't kind of experience ke ngasni buli mombiu and on a local school and don't kind of living experience you could get especially when you're dealing with students in a classroom mesa sibi tokna wasanga ulu and don't live kendang gesti uli menda sanga menda to have no one left behind. Wow. However, nata na nugu to may Veuto Primary School
baletani asoleve o that opportunity meu upskill meu varo te keu ena nungu bula vangas ni vuli nungu ke ngole ni ISS International School Su na 2005 onge redo na visa ni structure ni vuli endua kana karua na kalala ni kalasi na rangon erse ngole meveu endo na kalasi na mate nungu durante klase o toletin katol tonga na ni tuman. Sorry na visa na kena rau na kena viva na rau via un batini wal mo no kurule levo sarramone. So mana cinta tolu kina masang ulu That's a big difference. Big difference io. En tina en rau sara kina na nungu Victor Bernangone. Balatani usa experience me valele na Victor Bernangone na at a bigger scale. So o tinga na interview bunuai o ngoli vale o mosulak tunga mena nungu interview ti ngoli vale kan kinda dal na ni ngir talme na marani vale ngo Miss Tauba Janet Tauba the late Miss Tauba she's passed away and all respect to Mrs. Tauba na head teacher back then in international primary school ngir tia mo kwa na kana singadaki tarong saramai timot iko oni na roni tek vumbek o kimni sa anding tek muni nges ni buli muni sa tarana tutungo au taracho telefona singa to prena office primary school viuto ento kan kinda dale o sa kinda dal chuma na ken sa tu ni sa tarana tutu sa taro sa o kana maram ni valengo misto Timothy, when can you start? Roni tibu na nguna daw. Saya sarani wa aron tibu sa ni mataka. Ya saya amar taksarnya nung pinakata sa mani karangawa merto silebe sa na ngau na murani wa lesikin ngu tubada ke bi primary school orto vavnu na sarkin orto vi to primary balata ni ngo endo na ngone ta okay misaling budin nga may view to primary school sa mbaki vai view to primary school gesti bul sa ngone sare sa may sangisar sa vadrum sa misaling gesti bul international school suwa we can na gesti bul ta okay ni ninda sen gesti bul en dan door het na korbuli en dan do valley ngesti bulki na bengo ven ngesti buli on sang asar muli ngesti buli na korbuli ngo on sang asar muli ngesti buli na korbuli ngo the goals we set our goals in the next 5 years im nambag mengo ven katemu saling ngesti buli na korbuli yo au mai kalungata au valu sieta la panu na puna nda kalu me soleve una na nguna o se ngone tu kina mo ngesti buli na international school 2005 Unuai to present and right up till now, and I thank God for that opportunity. And through the years, Unuai dona blessing le, dona viva kalung at takile wengi sule pena kalu but ni nyungwale may view to primary school as a local teacher and doing saran watangin dengan ni viva buliti and on the local school what they can international school, but in a local school, most of our issues are local, and the local perspective in most issues. In the selling festival and the Cornebuli Vakana International School Suva, the tental na batang in the end, we need to bring with us something it's a totally different ball game altogether in the teaching field. Can be martive o matani ndaka maro o maro takwaleu and to vimbudini o wasota international school suwa but na matinga ni ambaki nungungale ni 2005 putinga ibida na ambaki nungungesti uchiga na korbulingo orto sa wakutia usare walangi na vivono walangi buno tani muli vuli talikina serne oli vuli sare serne oli vuli sare Hong Kong oli sare Taiwan Thailand talaga wana professional development sulibi kim kalunga tani kim sota to na korbulingo na international school suva vida tona non tong gesti bulta okay
kima mingas nuil bate ketingo en kurang buli lebu na international school suba kima vi marroi kima vi vukei en do bate tiko en kena sangai na non rembulan na lumen tangone vitie I sakwe saranga bunwai na lang saliado sa tumengo na international school suba na lebu medo menongonongo ke oni na taronga what's the next 5 years ano sumga ano watau tinga be komeda ke Sedia na saranga. yo ona le suba tali bale lai ke oro di le suba tali bale bunwai Don. menanunggu kornia bu ndonto tambua nasanga madwata ndono korle lai sara tiko tiko ni mai undukadu taviuni dongana ngone sustunga mai na longa new mai taviuni mena ve mulin bonua mai madwata nasanga sa queserango ni retkengo mai bule sar toki nandonon to serango na serni fijiana rocking man kuna kunoi Sa totok ko chisa no muda butok maya ni no to rate na international school me you have to be young and dynamic au klari ni revirto ng kasibulor to ngolen ya mirtole kina la kon interview sa ko sarangar to bangarache ko nirto na ready become ni you are young and dynamic and I'm sure you are passionate and I think that those are the three qualities that I'm sure they were looking for to talk about coach. Hindi na sar nuai passion but ni eroti na matanga na enanungurai eroti na bimatangali keong ena tutubang gas ni wuli so rangola ba mai na gas ni wuli mer mbale tanga ni gua saron dona takataka dosa subune takataka just for financial gain so etiko we can say chungango who are very passionate with what we do and it's not only what you do in the classroom it's far beyond what you do in the classroom nyo ngole mai tumba na move vuke ver na nonda na kana levitita kana na Thailand ni na Thailand ni lang ser kana giri-giri Toto kasaranga. Wow, this is amazing. Din, pinakabali po na mo wasema ya the passion ando na sana, total na sana. Perang garabang kami redo, sarang andon ko takadaka. Maybe 8 to 3 o'clock I finish clock out I go home. Kaya kuno yung ginto lori kira nandun ni the scope of work when they achieve the productivity ni doon ng ni if it's passion driven. Limitless, your achievements limitless, na libsar na ka oronyo Amen. it's limitless. But if you have a limited, just for the sake of getting a job and getting a paycheck at the end of the week, And look, salak sa Serne, olak sa Thailand, olak sa Hong Kong, dari dia ada babi di bina ke na international school ni dola betul namatin katu babi kem dolang kasni wud tok ndina sara kima may kalunga ta sara kina kenda na nonda ni nda may samarato international school suwa may dola betul international school suwa total na menda kenda na kasni wuli menda ko ni redaksyon nda kasni wul ramay viti lebu sara nonda kasni wul tu ke Dr. T satungo vese todo era tau eu queda mai international school suba mai nandi international school talenga so saralande mai international school suba eu mo sartu mai Dubai sona gas ni wuli so tu mai China vivo no todo que no way endor ka kalunga tikine ndola batalo international school another opportunity which it could grow on or move on to. Isa, reida. Kau serang no be bambur chicken beron no be tin ro chuk sarang kami Albania. O keler ngani batu ke pen ngani batu ro laku mai nanandi international school. Oh, bina wale wes, ambulo bina ni bina saka. Reida. Ambulo bina be tin. Sekarang ngani ngule dakino nandoro itokani. O Vitalina nambola. Oh, Vitalina nambola esa. Ni pula bina ka vita. Kira di bambu lu mati ko klan barra mo chilingo. Vitalina esa, pula bina ka Miss Nambola. Ni tos minati nang garab tag may Dubai.
Olo malebu berto kita na gesni puli tumingor be rooms, be oni, be orto kita gesuli Mr. D. Olo malebu. Naka. Serena, totoko pakawuche dora kana nungu sarama chiko na musere. Kompetitivo satu ko ni ma kung kas ni burito ko international. Iso sang sarang mo na tari ke menira mo lak me may talan no. Na kena tareu sarang mo kalebu na sere ke me rongo to tiko yan dor na tara vital no ta na muser ni woti goya. Talo ta kamata bikiman. Teka mo manda bada ba na mu talendi ni lang sere kena bola sere. Naka, na Thailand di bunuai, na nugurai, na Thailand di, enda pa Thailand di kete, mana nugurai biau, na nugu Thailand di na sauce, obale situ ngai langi na Thailand di, sulia me bueno kelue, enda pa Thailand di kete, kenda enda pa Thailand di kete, endindi ngana nonda Thailand, yana nugu Thailand di bunuai, teke usar me nungu se meu rei da lista nungu mbula nungu se ngone lele sarra na maram na tinang endo ngole se tu sabu que tu se tu sabu se primary school tina endo ngole tiko kitundo lotu tiko na nakama Methodist Church wana wai kama ngai na nakama Methodist Church sabu endo ngole tiko ni tu na meli choir practice na songo ni marama na ngone io ne tu matubale untuk keleto nendo na ngone larkin tok bele la ya bunuai matani ono kuna ngen fe singa tambu gotina pasing leu do raunin bicho to ke na doktor tadi ulala ebe ni tu tamer tu coba tamai o ya nga mo kauchung matani untuk ngone larkin tok bele la ye Maka isi ko makalele tok. Hindi na sara Dr. Tio. Gitu kutio tiko ni tuna, kutio tiko se nanu muti na no se ngone lekin. Kutio tiko kon dambi tiko ngone erdo bulisi arkin na orto na kama Methodist Church Women's Choir. Erdo lang share tiko kutio bisi nga tamu be during the week, throughout the week untuk ngole tiko. Na kentik tiko ngole se kila ndo wat tulun revali we matre salak laku tiko. Sandu lang siar na marama tina sa te ulang siar telang sandu lang siar sandu te tali ta sarakin lang siar bea una no kurele so kala buti na no kundo lang siar mai no mona sara sendo kutio tio no kuna mo ngole ti na kwa practice butin sarakin no ndo lang siar mungkin do singo rombuka se no muti na kamen rabarte school le sabu singa warum bukan do tuno itu ngesni buli Master Simon Peters do tuno ko no kelas 5 na turang ko Master Simon Peters sa Bible text chingo isuba au so type ko style new style ko mungkin do turang Master Simon, do you remember me tuno sa Master Simon Timothy, I remember you. Ombalatan dona siara undo lang ata do every Friday do yeti na talent Friday. Sangger do tun me na lang siara. Endo reket me bia mulang siara. Yo nanti ulang siara tu me balut ya bina petkena salida sama classroom di Cornwall Primary School. Sondo budin chung na pun nakakita do sakava. Sandu lang siar tu nanti na kaundo lang siar beli kana itu gitu tiko ucing kaundo lang siar tu ngai songono lang siar tu sa keradi malam ni bal hey colo iya bunu mai awet ba nakana budin sermena no gutali no uno kursen malam na secondary school mulia sana Holy Family Secondary School Mutal tanga vale na Cornwall matanga na Cornwall from a Methodist church, Methodist school to a Catholic school. Na basis na there kind of values and I give thanks again to the system that we have. Na the system ni curriculum vitae, but Cornwall Rongo from a Methodist school and then moved on to Holy Family Secondary School, Cornwall Catholic. Made part of our learning. Patala na misa que me langser Cornwall. Leu na langser.
itu talita karena ni untuk lang siap di Holy Family School kita mau na assembly sana kan untuk maru taka nan domo ni ngone na vita na rau na ngone mendalang ngata tu menda pada tu kin nan kalu endo rong wina kwe ando talita sana na o se talita sama kin na lang siap na ngone sandu bang kita cikin hal nunggu na lang siap o mo sa tabsak na nunggu to kanya wada buto balele na na ante bunun dorbita no puasa visikula natural ko sa tal tune salvation di Amerika. O kwen gido nanguna bunwa usambera sa no setarando na ni giringiri se nanunggu ni batenga nandu mungu nga sendo lang seranga. Yo kwasa pen turang gir keyboard turang sa tuna na odor utina na gir keyboard volut. Sangindo visure chichuko kwasa mungwale ni bitke orto pamutu vale sandole chiku bitke orto pamutu vale. Karena may langit so na ser ni lutu norto bal lutu pero may wito kani binakasar kuna matay sar ni o redale so na matay buno ay mutal na tangan la sa saramo wala tani sagete kuna nito nugo matay nugo public appearance corniuli no langa ser ngo na assembly at Holy Family School ngo na 1997 around about 1997 vunoya neto ser na We Are the World na ser kile leungo amute kuna sana ser ngo yo kwasa bisikula onge tuncar kresar mulang lang te muna matai ser nilani there comes a time musanungu part nilang sera vunoy te kuna semblengo sa yadmena primorto na keyboard sa mena tirmu salang sira no tarang na mic mo sangi tarapon na mic mo lang serva kan to na mic ong lang sira ni kay boko to na mic ngo bunway na kaya boko to ni mic ngo dara kan no totolo no wasa bo booking ay muro kaya orto merto da virtual baro na introduction Buku tu nama ik. Rasa iklan namun ni boleh ni sangat curi itu dah sama sebagai ontel nama ik. Yeah. Anyway, bring that up, Baleta. Now those experiences, those little experiences, help me gain confidence. Now confidence is something important in the music field. Donaka mo lang share na matar na lewunga. Kasi nga bi ko na confidence and then sa ramona monaronyo tosmena kana enang buturarang ko nang buturan lang siare yana confidence ko sa so those little issues coming in that way, learning the hard way, coming in through in the youth band toso sarani na youth band lingiring gifi the youth band mulu silver total balai bunway dona program binakam na program go na Fijinas youth band sendol tiku weekend na ngone okay nangonongo balta enang muna ya baguna na nitulang hasera na bi hotel kita bay vici waku cikito kina na matentu makituli lang hasera na be koro na be yanu tumbu ya sabi obalau and these experiences built through the years na experience very priceless experiences matenyo sa sangat tal yung kayo bulo sa ambiu sarangay right there in the life five we perform Di nasara. Sono una weekend non the crowdivity, tough crowdivity, unforgiving at times. So when it comes to performance, you have to be at your best, and I'm really thankful for all that opportunity through the years. Wow, that is beautiful. The urtang sarang ko adabuti chiko semo ni matali na quality, so the quality and the standard ni no mobile type. So you have to work on that standard to keep that that level there and kina no mo sema tarenga bir no mo audience ko ronga ta chumi na no mo lang sir. Na kau ulit sarang bali puna ni Robi talano kay semua ni batali bukla di ko ang kasar weekend do roro ya ukla weekend ni nandon lang sa do ni na wuli may buhay pasa wala kanya bakibit sang ula and still going ele no na sere yes so na no na sere ko wala nga pati ko and it's still timeless
Evergreen, eh? Iya, good. Lango mayo tata, may lango kita to Di sa may lang nasara. salomon. Iya. Di na todo ko Dr. T. Di na todo. Totoo ka ko. Iya, total mo kutar. Sember nito lako mo pamadaltak mo tamay na ro na ser totoka. Ko na ser ni Fijiana bat ka na ser ni to pate mo pamadaltak mo tamay. Dormis talaman may Master Simon Peters. Nano mo Master kasi Simon mo Peters. ko yan rebo ko na taxi driver. May baka nano mo ko na may. Endo na ser do nano mo ko na dolangat na Talent Friday. Na ser na man na dolangat. Oh, bunuay. Oh, nanum sara mo ni kunitarang may nastar wari. I knew it. I knew it. Yes, nasira muna. This is around about 91, 92, 92, 90, 89. Around about that time, doon nasira kilili undong mo ito muna. When Joanna, she runs a country with it. Kung nasira, bunuay, ukla ni kilam na kitiko. Nasira warang kendo talita nang wani mi undo lang na mata ni nito kalas ya. O si kalas lima to nang una. May bato ko na, Joanna, give me hope, eh? Give me hope, Joanna. Give me hope, Joanna. Doon na Sir, hope kung tumawag sa kanila ni Selang search ngango eh. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna. Toto, kaya pa nang bala na, tamo mo ni Chuko binaksar nga, kalas lima. Sang. Dapat benar na tungai tak ke bunuai eh. Sedih na sarang. Okay, pinakabali, Master Simon Peters, di nanong nakita na nanong sir. Hindi na sar iyo. Ana aunque so tabi pa tulme na bagsawit kerong ke so talento na somate nindo nang kesnibuli. Anche ngwali men ke no Master Simon Peters. Endo na film ko nang kesnibuli bunu IT sono una nindo red sono ngone endo na ngole tambe kana matanra but sometimes endo ya tol ngabiao value sara but ni sono salim no ngone enda paborito mai endo na ngole da but there are students normally the very cheeky ones or the one that answers a lot of questions or asks a lot of questions where around you ni nangi nanumut to value we but ni sengone larkin to belle kala Master Simon se nanumut ngana matang ngone kerong gisot na buru kene into nang kisnibuli pero sot sar kina o ngale da sar ni muli redeko sa redetimo Master Simon otoren ko sa ni tereo saka Sandende tunga moko kela sara sasanga chuko me tarana dango. I taught you in Sabu-Sabu. I taught you in Sabu-Sabu, but I can't remember Sabu. Not every day you get to meet teachers who taught you down the lane, eh? And we give them a lot of thanks these days. Respect as well for how far we've come, eh? Yeah. You must be really proud to see you and your talent and where you are now. Sato token show all teachers will feel the same, eh? Ragare bang gona no romani bul. Oh, ya watam le sarto kan ngone andi ni sali minister be ka sali director ni da bosenga. Klabi nak to kan ngone ko to ngone boseli bunung gulom ni ke nang gulom di bali bul. Na kay sina ko palib sar Timothy sa rong binakan jendor vital no lele usara siya macam gonim bulan binaka Paula Torre bulan binaka klan yon italita kana na ser ni Fijiana ko alang to kaya kelas sobe ko bikim ni bibe apa pal to kumbe kana puno nin tambe tokin na rong binaka ni ganga di ser ke na rong ni seria sar tarong sarang ko bikim ni Timothy ate ko ba kada no mo bulan na ser go membalitir to na Fijiana okla ni orto angay ganga may na barasa may Tokyo ate ko na ta no mo bola ni orto sang ganga oti se sembera non orto ngali Tokyo rani pa matala matiki esa bunway na serango aroni relasyon tal mo lesyon tal mo na mo kisumaro kina na tarongo bunway na serango arua amol awakirei mo vola internasere mo
I'll rephrase that. Our kere and na songo ni masuma sort na interdenomination faith prayer session da kana Zoom coordinator na marmongo Patricia Malam porque Vitar me veo en dona ni tungas ni wuli o tie internet school suva o Miss Shan Saberi girsar mo ko kere sar mo lang atin dona serre ana interfaith denomination Zoom prayer session go o volvol is what o tuno Shan I wouldn't want to do a cover balatani na ser na vukuni na masu focus towards our frontline workers most likely na frontline workers ang kera tigo orto me ulat na ser to be dedicated to the frontline workers. Anyway, I'll cut the story very short. Volvo is still Verto, I won't copy a song, but I'll write a song on a Poland series. But the frontline is where voice are kin na serango and do vata viti. Do vata viti. My voice are na serango. That's gonna go kereching me gonna sing a moniti na Zoom me na sing warumbu ko bunway. Bola sa nagkakanisere, mosula ka nga nagkakanisere, bola sa nagkakanisere, sing warong bukar to girmay sa sema sarani na Zoom session, sarati kung may or na audience sa rawawati ko, matay nga ni masital sa bola ito sartong na karo sartong ni item na mosmosuya na serengo, misalang ay tinaserengo. Yo, mulisi nga bali na ni was baliti on tobato o Simoni no natun when you perform it's got to be a quality performance. Yung danakango bunway na audience kwarna warong tingmay nambungi ni singa actually na mas masungo kwarna warong tingmay na ser misangi list mo langat kinaser. Au singkela there warong tingmay. But na share politiko watamping tu ber na frontline workers. Iyo, endo na kali ya when na kenlang iti na share online. Kenlang iti na share while I was singing. And ke waung yata endo na participant at this. Pangi rongo na share ngo ke tari kwesar lauti kwesar nangangani share. Lauti kwesar nangangani share ngo. Potingan press session ya buka me na message na messenger na participant go kere chuko kwa me kuni da butine dana she remain to be anonymous no na ker tinga mai au keramenta tu rokotonga kine yo mo kuna participant go sa kere ser tun sa vama dal taso kan kimni na sere ni sagelang atingo teoria usarwa mimbi na sermo nandu vata viti amba na kain da sota vitingo viti na ngonongo na kenan renre na vi kain da sota vitingo gelo na maramo na sermo sange kerau ko me sa sange waturo ko me usa produce ta na sermo au tambe sungai muro isa na marambengo isinkela chikuni to produce something production and to na libnela buena bang tiktokin na expenses so ada but sa na sponsor ko sa tunta sa kanapela mo ko ni usar kera na sergo merongo do bravura na sergo ndo bata viti au vina kata mo buke kemuni na kana produce na sergo au na buke community la ena kana video produce tag na serongo ona sa mamadal timivia o no kasama bunway isa na this person has really no idea what you're talking or little idea of the financial expenses that occurs comes with it o sa manivavin na te kwanga tu ni sa bina wale kemni I ndar ge bitartar tipo na kana singa pa kenga bunway the very next day gir talamay na sponsor go if I may say J Global na sponsor ko may J Global kereo ko asangay kana ko master team
Anggo na producer sa ngirta ko na teman-teman sa ngomong sa ko teman producer ko sa mga guru media sa kitaringo sa ro kay endo taleo claro ni producer na servo o sulle servando ne ado film de key na producer ne sera nando batamito film de key men music mystic na kana video producer ko o guru media ngo ve Dave Hutchins ngon talani vonolio sangi kitu kana sponsor tungango kuti kitu vata kere mai sangi kere kwe masta kere ninge be malwe chunga kertonom be ndunge contact each other and see how this goes. This is not my field. Saso me rosa rona other parties sangi nungu ita veo mo na serve rau na kana tubutu na kakere mai mbuli sarkina produce tag sarkina ndo vataviti halfway through this project halfway through this project itu may marutak chunga na timi na J Global o Guru Media ke field ke itu may marutak chunga na ito sa may rota sa pala sa ni uti kina na ndo vataviti itu may dami tunga ndo na bioloti iya sarame na sa angkondon ma sa tunga norto varo wini na chimni vici na Fijiana. Sa tuwin sarama sa wini na chimni Fijiana. Na wini na chimni Fijiana, kito sa vari di saro kito na tokaningo kito vera na into sponsor o Guru Media ngo Dave Hutchins o the field ke kito vera di saro to radio ke norto iya. Masta ronindo na sero nimbulia balata na Fijiana. Yung ko, se halfway to mandakan do mataviti. Sa lang to men do nakasam. Kito yung ko sa lang sa to men nakasam ko. Ngole sa to may kana nito sponsor may J Global. Saya sarang mo pa. Basta. Basta ba ranin do na ser ni Fijiana. Yung ko na Vunuiti, yung ko na talon din ngo matania mbudin to kana bitalon ko on a Thursday evening. Waktu na Thursday evening ko kaisar ve film dake film give me till Sunday singatambu mona gero ni bola to ndona melody line mona gero ni wakute ni ndona kana sambolo kinda talo film dake unuiti itu 6 o'clock na curfew bernaono kitu sanduing male na itu ko kede 6 o'clock itu vimbiu kinda talo film dake by 8:30, 9, the same evening. Asawa ko teniwa na draft ni Sergo na Fijiana Rocking Mana. Totoo ka din. Indaka chiga na talent dia na susuli may nanandakalo and andindi na nanda talent. Talent was I'm so thankful that I was given this talent to create things, especially with music. Yo, na kana budi nga na sere ang Singapore is singatambu sa yaman ito draft. Yo, vuno ay no tal na kana nominitaro. Balata na ang budi na may pataw na sere ngo. Hati ko man kana makasama. Yo, ope wasya talaga valilay na samber ang balata na sere ngo na Fijiana Rocking Mana. It's advocating for young women. An advocacy to young men and women, non mi serve na marama. Balata endo na ka weekend na tuki. Na luvenda wanele or sing to bataray wali merndolingito raka. Sa merlingito. Sando tu interna verna luvenda lewa. Ni tuki vale sa samaki vasasanga. Ana mindset iti weekend na weekend na tuki, from our perspective. Kalau toka mau kita ke background music toka menendorser. Tos tiko. Sarong binakan dit. Saratar cukup mengko sore di reme ke melanga mata wawa mata lang. Siapa mata cukup masta. Iyo, uno ay sange ito na budin ya, embalata cuma na nondaray o kenda na tauke ya, dando ray vale nondaray urna lumenda lewa, narakakunir lingito. Iyo, uno ay total tikin na ubebar takay. Tos tiko. Iya.
na onito na maramana watingu ando talanga vera na Fijiana lewena talana Fijiana team back in 1999 ortoli wintak sarma endo nortumbilo Hong Kong na Hong Kong Sevens keron do vitano vale vaviotini sandu ye chico nito na kela kimi tu sendo tongo ketu sendo terenchu na nguna na levni vosa erdu tu na mai Tavak chingori, nila kuibale, lele wasanga, na abi matagali waswaya, yo na matagali waswaya se na ngono sendo yatina verna luwenda leo, na serango vunuai, patam makinto sama be kimni na marama. It's a song to empower women, empower young girls, that you shouldn't always be in the kitchen. Nandarai bimbi menda murai le suwala wala nan bulba matuvale bimbi weekend na tina kana tama menda suli na opportunity verna luvenda for them to be what they want to be and not always what we want them to be one thing I can say they all had in common. It's the passion that they had, na passion ngani music kwa chiveo, na passion talanga chuver kyorto na ngonele na Fijiana, and the same thing to their coach. So much respect to Philly and the coaching panel and FRU, to have faith in our girls and to give them that opportunity. Mertu ya dosar mena watangin dengan ngo. Okela na nortu ngole orto na nontu ngonele on to nivala merle ngito Chapani, sang sarni kenda lewi kenda, and the singing the namaka mertu winter in the metal. Sang sarni the namaka. What they've done, what these girls have done, the big question is do these girls mertu the mesando sarmena metali and the geviso on the mindset? It's got to be a paradigm shift. This is a whole paradigm shift in the way we're thinking. In the way we are thinking, Mesanda Viso Takananda Nanda Bakasa, but I said, embalatir to Luvendeleo, and give them that opportunity, Sa totokan din, totoka. Marutak saranga. Rita ko bir barong chukumay. Even ronga chukumali nandomay masta. Nangay baritek yan na kana music video. Ni ochi na ni Robital no nangay duyan men sarabo. Sa re-rebinakan din nangay rong binaka totok ko. Umananga nangono sarab kinamateningon na masta wakaw lulu matanga na mateningon. Tereu bakalibu ng kangkana bimbulay saranga ubakasam takisa ubakasam tako di man de bola na sergo ayaw matatarchiko sabi taredina na itamba kay biumay na gangani ser sa kanikila ko sarangan tambi to bola na ser TikTok Rong binaka sarangau talita kani Rosia mabati ya na kena boleh nandu bata biti bata kena Fijiana ya na taban na pakatama na non reina lewi biti nangonongo wira bolo cumi balang bata boy biti matanga pakatama na non ra bitar cuka ni bikim ni masta rona serungo nandu bata biti kena Fijiana rocking mana. Iya, benar. Karena mutaranga balilina ndo bataviti, it's a song and ang besar to nangunango nanguna and the bultikinango. We need more positive songs. Na sera me kuti kenda batamai. Whether tikina serango ndo bataviti. Numni da butivale na kena wangte na luwenda. Kuna ndo bataviti. Orto nangone orto ulang serto ka na luwe ke raunga batakana sona luwe karwang to na tong ni balu children may rewai baltani and then the bubbles we couldn't open it up to many people, so we had to keep it within our family. And it's important nasera nando bataviti a very powerful nomni sange kawite the use of children but na domon rangon na lumenda very powerful and innocent, and the message really hits, especially when the message is a positive message, and especially ni ndonango na menda lakudurum tingo na vika enda lakudurum tingo minging wala may ndona
ngol me indona serva ngo kame mendo wando te kenda. It's received with warmly by the audience. Yeah, and serra na Fijiana indona kana kena tali taki sarvali una serra Fijiana. Umaru tak talani kena tali taki. Ertu suka main nonton Tony Walu ertu nonton ngoneleo. Ertu suka main warakir tu token matanya Fariu. Kitu nani itu sponsor my J Global pati patal ngakin no field ke rumai wara ki orto to kana FRU norto sangi kelemai sa wartek server to nanum to serango playtech server to kana norto marutaka kitu me tamba patasar me suta to me babinu na tagi to chana ngarabi type ele una emphasis bunwai ele una emphasis ndo soil chibuna nonda chimni tangane which is right, yes, but and don't care while we have this platform na Fijiana na Rakavi me equal me level playing ground. Sakanga sul bertunun to ro na level batangani support ya me sul talanga bertunun to ngoneleo. Babin binak sarpa bimbi bertun FRU na nortu sanga me tos na kena develop na nonda ngone leo na tikinango sabotalo tol namba ki bunwai tolunga namba ki vera keda na lubenda elewa vera keda na lubenda elewa vengi toraka. One of the best ways for you to get a medal is an Olympic medal. Mongito raka terene sarva koko ndona ka warta chibe ndona guto kanye akachigo kwani ndona ka rede chigo ndo terene vale ndona guto kanye ngo na siwol. Otina non ngito viti, otina non ngito viti o Fijiana, orto mai wini na chimni Fijiana. Indonaka na levni ngoneleo, perché na levni marama tina. Ersa ngol tak mai sarndudu mermai terreni, mermai tombal tali mata sao, mermai vivi tali, mermai ngito. Naka indonaka binaka as long as we keep to the protocols questa artico and ngona sotav chingo ndenda tu wali lai. Daroni ba kukura yang teman-teman Valley for now until the measures a bit kandi nasar kandi totoka iya mlatini kila ni kumnya sani warta kame na video ni ni sero no to problema da ngudoro sa warta kame na kena che bakau bandoni mo batang takan dona kana serre rao Ker sama mimbi no merrani merresum tengah ker benak murede matango teknologi ngo oklay totol sarchu kem to me maduato que to me cantavo que to me Umberto awa bonare manda. I hope awa to say matango. I hope this will work. So please, kung goto na rin na matay ng domate, I hope you can see from your side. We are stronger. We are stronger. We are stronger. We are stronger. Good sound? Yeah, perfect. I'm back on Nabuni. No da veitawa sei Nandambula endua mbahu na kalume vakaderei Isana vei sei Nena yadumbe kaivei Nandambula endua vata Mekuana vei wasei Save the world, save humanity. Saving lives through you and me.
got to sing our song, harmonize as one, stronger as one. Our war is one. We've got to sing our song, harmonize as one. Totoko Wakauti. Ah, that is beautiful. Sa rongo rongo. Navalevu. Navalevu, Doc. Sa viva ongeti ni langgangana totoko ndi na reda na tali ndi ni nomu volana sere no mutukun chuka tekabuna si moniti me varombuka kembale within 4 days. Yeah, within 4 days, I had to get the song ready. Me televised when to kana prayer session ya, whether when interfaith interdenomination prayer session for that was held me na frontline workers. Serango watambakin dota na frontline workers. Kara sambita tu non ramatu vale for our road to recovery with COVID-19. Sa totokan din viva ongetin din o klabira na Navalevu. wakarongo chuko mai to na frontline workers kla nangonogo dona kabya tukuni bira na takatiko ira na punuai na nasi na tikin ngonongo ni berni daban ni dorbital no ngai wakatang takatal nga na Fijiana na meron nga o ira na warong tiko mai do man mo bosen bibal ganga takibira na nondo to frontline workers masta. To all our frontline workers, despite what you do and wherever you're located, and all for the road to recovery. I believe that we will rise again. Fiji will rise again, and this is only possible. For us to get back into normalcy. We now live we communicate in frontline workers. Living home can be very hard. Some of you have done it for days, some for weeks, some for months, and some for a very long time. We now live nomini solimbulativo na kenang garabti na tavi. Na serango ndo vataviti mbuli baleti kemni na frontline workers. Sa totoko wakawatisa narakan na kanabitare ng gangani sere me bakao tukun chukumian na numumbiuta bata ekotolistal may na numutali do bana na listali sa bana numo na ndo kuti ko numuna na ndo lebuli sere online dambe tokai isa rere kenene wa molin dambe tok mbaletin yung ngone kiba. Nyo ngone larke ni molintan to como kila na lang sir si pana. Dinasar doc. So maro taksar nga pa levo o kila na tikin ngono ko ni sembernidor na langat me langat tel minister Fijian chikumbe ka sobe bambul beira era warong chikumbe ngo si sotan bek nga ni babi ni binakakina. Ena no mundo tumbo da kichu mai no bola ser langa ser kena no mun lengas ni bulital chuknga na international school sang talen ngule kino be uto ker total no boni be por ni bulo li gas ni buli tukina en na vida namba kyo ya na no mati ko bula mi bono live por bulo may nandongo isa don bulo binaka may nandongo ni warong chico mai bikin do kel mena Holy Family may sabu-sabu may Nangara Secondary School o klanyo ni warong siya Nangara Central School Nangara Central primary school right ronyo onto madano bambula bira warong Vinaka be communicate na nonda binabali besar na siya matigumay binabali besar na ndo matatigumay na program go nabali besar na nominivito politiko Vinaka tunga matay tuman do be bali wana kalog na sulimana suliatiko na kalog and wambo tani kenda kede and batalin kede and doing na sulitalin so and itu talin be ko kiti sandungo na bola serre so talin din be kana titi na
na leisiwa se na vi matakalata kede so e na duty kede no tali do kere oni tara na vitali ningo menda bang taga binak au ve va binak na ni sama tu many kua very there's too many people to think of and to thank ona valusia na no na no matuvale na ula da family be namaram na matingo batkir na tunal vengu na no matuvale na valusia na do vito koni do vito lingta tiu na dol ko sa mai wo ngai kendo to tiu wa matuvale na kana sangaitiko sona kala levango me mai vivu ke toka ena kena sangai na nonda road to recovery ena kena sangai na nonda lisuba o viti back to normalcy no kuwa na be kimdo ke mena korro na vale usar na vito mani tu mai o do na horro na vale wa mutu vi masulahi humai mutu vena no mi humai na masu be usa pro na vale usar to be no mi humai pa na o do ve mdo me te vi ni na vale usar antinoni vi mdo ede mdo adu Uncle Gilmore na vale usar do vito mantio mai vina vale mdo vi musulai tiu mai vina no mi tiu mai na masu na vale usar do sem tiu mai vi kimni ke na sema tiu mai na ula da kifem do vi musulai vina vale usar do na maram ve pa na taka noiti na maram na tinang vina vale usar mam for blessing me with because of you I am where I am Osota bunai io vena maram na tinang vina vale usar na do visus tekana do visusu ngonde laikina el sarmengo and it's all possible through your prayers and your prayers alone has been keeping me intact. So to mom, I love you and I thank you for all of the gifts. To all our mothers, erna tinangu kede, erna tinangu bayalo, na vale usar tamangu kede, tamangu bayalo, erna tadingu kede bayalo, bertuna luvengu Melanie, Margaret, Sybil and Amy. I love you all. Minawali usar na ndo to my and your support. There's so many people in my family. Dono matuvali matuvali na tela, but kana ula zaki family. And to my wife and her family, the Watumbu family. Minawali usar na ndo support to my. Sakwa mo, minawali usar. Totoka pakotisa. Da bubale na ula zake, bubale na tela. Bubale na Watumbua, baka bini binakasar juga baka limu me baka na kau tupune siangan ni raun ninda mai tu binaka na ngonongo kenda siangan ninda na numira na linga ni visus toto Tina sara tina to bako bunoi pa bini binaka so osa tare usarangan no baka bini binaka ya o klanda buli kede kina na sigini kuwa menda kakuni ndo ngula bira no tumbu na non rambono na non raongo ngatu menda laki vuli menda le rawati kenda menda kaku ni mula tabira na visusu na linga ni visusu totok ko to babi ni binaka na no mu bina no mitiko mai baka nga kina serenda na baru sarabungo na no mu waseti ko mai na bimbi ni non rarokovi karlomani o ira na ngonele na lomani vale na maramati na mundo na watimuni ngito talanga na Fijiana ia nagere me ka utalita kana taro tukunmi do we have to win that bronze medal in Tokyo to change our mindset? That is a very very important question dona taro bimbi we can the keda na warong chikumai osi bikem ni naturang labing politik kinangonongo bikem ni naturangan nangonongo mitiko na nonda lo manira kakau tekira na nganenda na tinanda nambunda seta manda no mubo pamadal na tikina ya io bunoi na kana sange vole utsara na ser kito sa vitanota sana no misara men duanga me kito kere endona ndolanga ser me endona ngone leombeka me langa tana ser ngoe ya kito sama ni vitanota le J Global and itu sponsor feel guru media kito vitalno
che masih telah masih rova must mention him as well no itu rap benasera kita lonta ko awamani kita mani nanuma me sa langata madanga na ser na kena rai ngo balatani all respect due respect to women manando do right na TV ni karena maram na women's rights sandu walta tamina maram na no do. Yeah, but this is a change in mind shift where we see men singing for women. So that mindset we wanted to change that around. Not women blowing their own trumpets and singing about equal rights. But this is a different one where we have men singing, empowering women and congratulating women and pushing women and uplifting women. Our women kan niret na video kasa oni na baru kita ngori langsir kecik na turang gitu turang kecik o film the K main music mystic o masih rova untuk sarana dau langsir na rap style and langsir tal tongakina iyo and itu sangat yung me vertageni that we men we are supporting this, we must all support it. It's a different it's a different feeling when it comes from men towards women. Don sarana. Bobi kem ni naturanga ni warong tik mingosa na vartek seren gona nanto video neto na saraman na gona Fijiana rocking mana. Okay. Ana klanin sa sarabara minggo na limpis. Beautiful sound. Kiko wakandua evale erandusi magiau karavosa muritaka nongumbula sasanga dolai biau Epijiana, you're a rocking mana. 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 Auna timbi, auna balataka, auna timbi, auna balataka. Tosamai,
Mandina. Totoka wakawati masta. Sebenarnya So, wale Dr. T. lele berapa kumpul cukup gono retali tak na ser. Ina kumpul bina keropati tui, bina kapakele belos selini tangin bau, bolen dingi taki, bina kapakele buna nomini tali tak cukup na ser. Luciana Wanga, iyo ni tobele sar menilako na YouTube ni wasia sarayani, muni wasia ni bir na nonda maro tak cukup na talendi, na Master Timothy Nova uladake me tubat ki kena sigu bina kan kuwa me mai wasena non na talendi ni bolsere kena langa ser do tan mata nomba madal masta Sebenarnya Dr. T yo wale se chuna nanto bana na objective ni serang gue na objective serang gue sangai chigo mera baungi tirna lubendaleo mera baungi te sakata chigo coach Gareth Babe and the next Olympics and actually tul namba ki mengo so werna lubenda leo sa potel ngo tul namba ki ni babarau me subutal na kawa matal tatiliu and butor running ito kenda reda binaka werna lubenda leo all the different sports and the sangat cuma na ve baik the sangat cuma na different sports which is really good yo na Fijiana to sangi lumalangay na bangko sandos arto metali dono ko ambota dono ka ambota chingo Dr. T au ambota given our girls if they're given another 3 years and we level up the playing field sa level tayo na playing field go nakakira sulban tangan sulta lang bernaleo same level playing field give them the same playing field you'll be amazed to see what this Fijiana team can do in 3 years time ano ko ambota nanu ko ambota solida talaga ng tungoneleo tul talaga baki solida tunong tungoneleo may level na playing field nakanga sulban tangan sulta lang bertunong tungoneleo Abi wan di taki mesa ko sarang na level en sa chicken ngo me bakau sa ka chi ngo tarong bunwanya what does it have to take a medal to change people's mentality towards or process of thought towards getting a fair playing field for our women. I feel that they should be given a fair playing field and who's to know in 3 years time bunwai 3 years time, the next big thing, Fijiana, rocking mana, you'll be double rocking mana. It'll be a golden rocking mana, Bunwai. Fijiana will be a golden rocking mana. 3 years later, we'll revisit this song. It won't be just a rocking mana, and mana in the context, in mana as in the context as a treasure. Okay, erna rocking mana. Rocking as you've been rocking this long, and mana in the context of treasure. Our women, we should always regard them as a treasure. Erna luvenda talanga. Our daughters, our future. Our women, our treasure. They are our rocking mana. Fijiana, to the Fijiana rocking team, and this doesn't not only for rugby, but for other sports as well. Yeah. So when maybe not physical in rugby, there are other sports that you could go in, and you could be a rocking mana yourself in whichever sport you choose to. Verna nonda tumbu au kere kenda sarna tumbu bambimbi verna nonda tumbu toke ker bambimbi me to sol orna venda ngonialewa nando vatarera mer kervengi toraka menda vatarera merengi toraka we just need to support them all in all aspects na terreni na vedere mandundendre good things at the end of the day, Doc. Good things don't come easy, and I live in a sacrifice, and a family sacrifice, and that's just a bit of something I'd like to put out there for our families here and abroad. Nuno ini kata cuma, Indra kan live ni siapa cuma ibalah ya,
Erbabin vina patalchana siergo. Berata livro na no que tocar ni mai balangi korba venia lewa. Era babin na tachu era tunchi mai tim kala na siergo e babget sala no vendra lewa. Nera ti ne no que tocar ni chungo repetisami. Ngoni bulu chitalanga na ngoni bulu chitalanga na Holy Family Secondary School. Tun saranga mana turango masta. O lu vengo quando surf savoro tun sarango mi sanki toraka melinki torake bici. Na chimni bici. Yeah. So the girls, Cortoranonto Timnivici, the current Fijiana girls, with Navalev Sarnangito. With Navalev, you've made every woman and girl and child so proud. What you've done is a stepping stone for others to follow and do better or achieve better than what you have. Navalev Sar became Donanonto Timni Fijiana. Navalev Sarna Garib type. And you've inspired so many people. You've even inspired this person speaking to you to write a song about you. So men kimem sa vavi ni vinakain malevi kimni masta no mata bubale na ula ke family la bubale na tela bubale na batumbua marote ke malevi na vito koni kena também que te na talendi me ba kau tukuna ya masta kenta ke tu non talendi sana ke ba tonga weekend na non ta ba kaya ngata ka boto na sul ni kalo weekend so era kenan daw na langa ser so kenan daw na titi so kenan daw na papabi so kenan daw talen na dula sena daw nga na talendi sul mi weekend mendon menda ba kaya ngata ka menda dingoma kamenda babi ni binakata ka pala kalo ni solitu weekend na talendi sa bataw saranga weekend na nonda ba kaya ngataka me hanga na nonda matabubale letan ko na no mutali dingo siyang wala nga niya nga na no matabubale masta timod sa may nasangga may undukado sa taray buru-buru kede na no mutali di masta. So on our behalf we want to say binakabakalevu to you and your family wanu ni binakatalangan na nong bibataw lidi chukmena international school mitaka dilibuiran na gas di bulong karbarong chukmena bogin di kuwa bertolo chukmena Dubai bertolo chukmena bisi buru-bura we know that wherever you go you'll always remember Fiji bikim dolo chukmena balangi and Master Timothy is using words of songs, the lyrics and the sound of the music to remind us on how special we are to be part of Fiji. Na kavinakavalib sara Master Timothy, kasalalong sarto invalibi namundo na kirto nangone, and I hope that maybe in your another day when you want to share something, just let me know, and you're welcome to come back again on my Motivational Monday session. Oh, Doc. Sarah. Thank you for the opportunity. So you're welcome. Sabang mo dito kaya di. So to all of you listening in tonight, nitakan ni marotakan na ni Ro Vitalano ke Master Timothy Nova Uladake and nona sulitu no ngona gas ni bulito ko na international school Suba yenda marutaka ni may wasia ko no ni talon ni bulisere talon ni langasere sa may rosar no na sir may pagateng weekend ni kuha na Fijiana rocking mana bataken nando bata viti ang nitak ni natalita ko ni wasia ni na link ni no na sir menda bio sita kaya ni ka da marutaka talaga ni no natali di tariken dito nanando di mata bubale kaya nanando di bulan do sara Ritakan ni marutakan na ibat-bat di tanong with Dr. T and sino binakanikua and vital no kay sa mo ni Batalevo nitakin ni na siya mamaya sino bakaruway na Lau Islands concert and 8 o'clock na matakalilay kina Chinkarua kaya total na 8 o'clock na buong kina Chinkarua and ang buong lewo na bakaruwing ko ni siya mamaya na Bulacolao nanon to tangga ni biaba ng Bulacolao na siya matal chumbek ngamay kina nungu tangga ni biaba tal ngango na tal no with Dr. T ninggari chung ngamay no lam ni madongo na kena na wasi kaya ni na posta ni songo ni Lau iya
da maru taksaro na sema mai ni ko Timothy Nova Ularake e na nona mai talo no chuku weekend rong vinaka dina turanga ngas ni vuli anda ronga te chukana na baka vinaka vero na nona tumbu kerto na tadina e na nona to ni ko tiko na langser sing telanga ni ngwele kina na maramotina kerto na lubena tule na ngonele orto chuku mai lambe da babi ni vinaka ni vali bikim ni to doksar kir nga menigi subscribe na no YouTube channel and talo no with Dr. T ni lakungan na YouTube ni tambak nga na basa rimba na subscribe kaya sa chiko na no ni Gmail and doon me automatic kaya na tanong ba kandaw automatic na no muna tabak nga na basa rimba sa rin yung dursara ni Loma na nung YouTube channel. Babi di pinakabikim ni nando ba mo rechuk may na nung Facebook page pinakabalevu na do ba mo reti ko may na bitala no kerda na kawati ko na bulonggo na bula kay serua babi di pinakatiko yan biro keda na kada mi serua na levu chuko na nanda bulang na lako chuko ba may na singa lutu levu barombu ka barawai singa tambu ningay siya mamay tukun ket sarvir na kanta mi serua merna siya mamay ni na rongo tala no tiko biran na suriti mai mer mai tala no vikenda sa ko ngaya sa va mo de vikim ni va mo chuka ni gomi Hawaii na ka bagalib sara ni mode ni kalonga tiko ni tata ko makital chuka na buku ni mate gora ko bindi ni taka ninda na ba mo na lawat tu sambiu mai me tata ko makana non tampula au sa va mo de kina no mlindo i matu bale kefe va mo chuka ni ber ke na kango mi kandavu na dio na kana tikina ni taka ni ertosa tiko ni gora buni wai cho sesturanga va kerto na non buni wai kena nasi banu ni bina chuka ni ber ke sar era bingara tiko ngo mai na nongo e sana ba torang kandavu ni taka ni na luto sobre wili ni to mate wir na satu mate tiko arang bula bina katali sangol chuka ni na banu ni binaka ni na bina no mitiko na masu me ta tale na ngona katarava ena na ngai sota tale ena nonda na bimbula ngodi tiko ena buku ni sana ba kuturanga o serua sa va kuma ni veke ni mode mata